HSLC HS lapen graduate kiu na to phan kar cho jai me kedeng pong Tengra langso ke se branch tumpen arpuka chelara me ke padopong Telehoralong Mahajana Sanparka Buddhijivi mate ke thekere Sanmilan ke pamanpon Wo signifying kora forni all Hirhiri Youth Committee atumpen cipatir piponsi Hirhiri LP School Hemalong Hirhiri angkang HSLC HS lapen graduate angdeng ke cipon nato phan kari chua jai me kedeng pon all Hirhiri Youth Committee ame phu Sanjay rong phar ke chari pon ame chun bang humbor timung pensi alhui ke bachini lapen me ke phalam the jai pon melong alhui sar po man pen chukiola LP School principal Ranjit rong hang chitong du lason se KSA therapy ame phu Thompson rong pi thanbang Rajesh rong pi thanbang Baburam terang than bang pi ampu singnar pi pen cheng lok rong asar la pen ke thege ding atum chetong dun renti Edwinson Hansen ang kipalia birta Malong News to pinali dada labang so karcho mailon na chetong dun pen kopi thegram lo nali tanoi tha ta choro papik lo ke chengsi Malong News ahin pen dadak pini hiri adak development committee ahin pen mate youth committee ahin pen Patir pi ponsi ladak hiri area rong trok senior student metric ke pass higher secondary ke pass degree ke pass lapan son diploma pan ke pass atum pan karcho lapan ke educational awareness kibi pon along nili nang chetong don pan ningarong parpik long las as per report bang ke lason noje ladak peneng bang ke pass pon 40 to 50 mane approximately 50 students atum abang Hiri area rong trok si pen ching room si laan bang pass lo pa phai bang rong pon lo ta si kisumana tum bang mesen ben pass pon lo BSc pen 69% 63% BA ke pass la sonda dolo la pen kya ko higher secondary ke pass dolo metric ke pass dolo la sonda ta ko degree ai to mana ka chu pon pa dolo ko la pen on han jong ta teta sat lang ki un tum han stame ko ka chu mai long deng pon lo la si pini la dak na chetong don pen ning arong perfect lo la si aku la dak hiri development committee atum phan sitame nilhin pen kul ku mate ke chero pajil lo ta son thak program morning sitame bi pon pen lo so mar tum phan answer se ke papang pon jia phan peneng son thot ki bi pon thui phan sin nilhin pen tame chuning ri pon lo athema la bang ki isi a source of inspiration mate isi encouragement nong lower charlie bom tem answer se ke papang pon thegi phan sila so program bi posi nilhin pen tame ningarong chipi den lo la pen ningarong perfect Nizangkari Benglong lakhai si Dwaramla constituency ke parlo Tengra langso ke se branch tumpen wo signifying kora phorni Tengra langso high school along arpuka chelarame padopong bangso arpuka chelarame me phu barim bidasing te so hin pen se me chepa him phu pong lason se aluhi manpeng pen ke se central committee general secretary Ram Singh Tokbi Hamren district committee Ren Singh Tarang Mongol Kathar pen ching loklem bari matum tame chetong dun rinti labangso arpuki mi ke pek pon along Babu Singh senara pansi me phu arpu pek pon lason si Pradeep rong parla pen mabang pobang piato pantame arpu pek pon rinti jasemet pet bangso kese ke klem pon obi mi atu mapan setame mesen pen rara pan ke klem pi ponji la pen keja ponji pan klem bare matum pen bidi sore pi pazir tekang wathadang so pen khorsing teronang ke palia birta Malong News mate Tengra langso branch committee arpu kachila ramailong nilitum karbiluchal diasong Hamren district committee mai phu nililo apen ake hai mongol ti kathar secretary hiltum banghini bang somai long na chitong don pen dak kese Tengra langso branch aban ke claim lapen alang tum puthot akimi arpu anuka prek khan ka chipi labang somai long nilitum nang chitong don pen benang alang litum pini kedeng pon uwe kimi arpu gimi atum alang litum aphan labang so hawar long education farman pen chenglok toklang farman pen chenglok penang an ladak labang so hawar ke claim po nai ke dam po nai la so farman nilitum nilipon pustame pini bidi sore thek an ke lik itekang lo lapsi aban ab mai phu bang ke bidasing tiso apen achun bang abarim bang ke sotro tiso lang lituma adunlar
puthot pini presiden adim senar lo lapen secretary bangke Prodip Phangchu alang Prodip Rongphar alang litum hansi pini labang su hawara long tengra lang so hawara long presiden secretary itekang pensi alang litum aphan ki claim ke dam abidi suri nilitum itekang lo Tapi ahla apang ban na presiden secretary tum ke kopi ko sana join ni tong lemon i alang litum ta ki claim penang na por ding lo lapen alang litum stame la so branch long bangke presiden secretary bangke nitum nang lo lapen alang litum han puthot district long pensi वो सिग्निफाइंग करा फॉर्नी बीजेपी वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी पेंचिपा तिरपी पोंसी नंबर नेरकेप हमरेन एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंकांग आलो तेलेहर कम्युनिटी होल अलोंग बीजेपी पार्टी मते पीएम नरेंद्र मोदी सरकार कचहरी निंकान सिरकेप के चौक अलोंग पचेतन से महाजना संपर्क बुद्धिजीवी मते केथेकेरे सम्मेलन में पमानपन लबंगसो में बीजेपी वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कमिटी में पोरादी ब्रंग हांग पेंसी में चिपाहिम फुपन मेलोंग अलिहिसर पमान पेन एमएलए रूपसिंह तेरन आबरिम एमएलए डॉक्टर मानसिंह रोंग पिला पेन केओंग dung ke thekeria tum chetong dun si bidi sure chepa choipon MLA Rup Singh Teron ke jaipon ke PM Narendra Modi sarkar mate BJP party ningkan sirkep ke chok det ka chare long penangan ka ching thura sai ding ponlo lapen ke dukela karar tum sitame awar sai chuen dun longlo lasinon MP election a hota puthot pahai ponthusi ningkan pho BJP pen nangchari chalon awar sai pilote lan so se ka ching thura awar sai pi ponthu pola pen non baithalang so LAC a hawarta prap jin pen MP election a prang ka ching thura sai ding pon poputa MLA Rup Singh Teron hin pen ningje ponthu phelang pi pen bida sing teron ang kilo birta Malong News pakai program itu jono program jadi pinjam mahajono kompor ke program lo la kala pakai budiwi melon tegere ini mencoba mulia bangku tu pakai tinggi jitan ini lah so ke long pakai mesan lo lada itu ke damtang lingkan setiap normally lah so cari pon sarkar kimi tekong ke klaim pon katu ke biaram ke langsung kita kutimu lo akan perhelong ladak non perhelong atau ya homosal lo apa sih kita sambil kita tergolong lo kancing kurang kita tergolong lo deklem pon kan terbang bau apa itu bangke ke bang tujuh apa tak ku tergolong lo je pusat Narendra Modi si prime minister ke pusat jodohi sudah sudah ni korang dia ni kata tak tapi lah sebentar ko ada te perhel tak kancing kurang dia bersai tapi perhel tak insan lo kita kurang dia bersai kalau nanti muni tu keklaim pun dia bertanya lebih pada anu se kebang dia masalah kita bidi suri dah tu nak pikang lo lah nak kilo lah pani tu kan ning kilo lang tu bidi suri pen klaim pen tapi kebang dia banta anu se sarkar kata di pon bar bagan tu pun jasa mata klaim pun belum pun tak tu Kadu ka ben pini ya tu pe tak kecitong ke mana budiwi siapa po dikira po bidi dia bang dikira po tu ke dah tu ber terus lo dah bangka apa haru ke tu po taga kita kira tu ke bang kira poan ke dah tong West Karbing long Beskar biang lo tu budiwi tu mana dah karcu kamana ke damtang ningkan sirkep Narendra Modi ke klaim pon la so asona ke klaim pon alu tapi pon lo la pan tapi pada isi momentu tapi talang tu tapi pon lo la pan tak ma poho so pen la योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन तुम केबल पेन क्रेहिनिया सरलांग की उन तो फान कर चुपोन वो सिग्निफाइंग कर फॉर्नी योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन हंजांग स्वारो तुम पेन केबल पेन क्रेहिनिया सरलांग की उन तो फान कर चु पदुपोन जैसे में लोके थेक चटकली का पथ्यो हिंदा का चिपदुक पिक और समार पुहक पोंसी पेनांगाना तो फान आर चुपोन आथे मोनी रकाया लोंग लोके थेक पेनन परता और प्राण फान का पथु योगा हेहुइता किनांग सट पुसे मेलोंग लाम थे चेथान चिमुम पोन पदु जाय मेगालोंग दिल्लीराम तेरांग पेन से मे चरी पोन ला पेन along Height Mountain School Thanbang ake hoy Dilip Kumar Lekthe Dr. Jyoti Prasad Mudoy Sarad Gogoi Instructor Kumari Nilu Karisma Das Dipen Rong Pi Jitening Tipen Chinglo Katum Tame Chetong Dun Hanjang Lang Subara Egyptian Rong Pinang Kilo Birta Malong News Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta